Шешпілмеші ежілі Чувашпашалы Шамрыксен театрынже Иосиф Дмитриев, трер режиссер, актер, поэт Шуралнарамба, шитмел белік шул шитнене халлаза музыка поэзика жиртірі. Онда сывыжын орым по имени тебе ғурза Лолита Чекушкина жирны ораторие премыш худ кураганзым умне кыларжиш. Орымла, тенжене, пурнан бурныша, шинна усалдан дасат. Шакергерен бушланат Иосиф Дмитриев трер хайлана поэма. Тень уншын, палы режиссершын, актершын, ысчахшын, педагогшын, пулдарулыхри кашни эші, незілсен хватне туйса, орымласа, тавралыха усалдан дасатны болны. Паллах чвашсен авалхи тенен елы ергене плегензем, тада іштешісем, вылуцадухны күнчула тарынынланашы. Чвашлыға парынны шинзенжен шавдери чунебе, озыбе, пөдім әмәджізембе, малашлыспа жығындарса әненеген незенжен піревіл. Шанжыға жуғатман незенжен пірі, чываш малашны депулайд. Чываш чылгіне юратма врендеген незенжен піревіл. Чываш чылгіне ман-ман, авалыға ман-ман шинзенжен піревіл. Шавзіне выл хайжешмар, шинзіне девренце хварма тұржатшы. Шак ені бена, шавдері пызык хак парады бебе. Иосиф Дмитриев иртне әмірін шитмел сағырвунны мұршулысенде Чувашпачалық академия драма театрінде Хелманын керегерсен, Вампеловын пәтік хула комедиясем, Шамрыксен театрінде Федор Павловын ялда пьесесембе спектакль артына. Чуваш елы ергенде этнотеатр формисене тепчене осчах, шәне өмірде халықын әлекрен дергеленнетінде күрімне уйрымақ шудалise ішленесесенде. Артисем чересымақ, амагайк шөлебе, вишкедесле юраду тада ты хайлавсен сыбыкзене гдартрыш. Ленинградри театр, музыка тада кинематография институтінде артист пулма врене жүхне Иосиф Дмитриев Давженко ядерле киностудия югерне фильмра шеш пілмеші рольне выляна. Унда пірлевренне Владимир Бурмистров калыпланы сынарда бур. Иосифпа ман чителел шулземиртне Ленинградра. Я бер чаваш калабыр ялды жинзе мунда келзе. Ташта юмаға лек небек, пиде кітартырш Иосиф чүліне, пиде. Ол чамбек бұл. Чамбекшен бұл. Хойын мен шутланыне, хойын әметсене, хотя каммен галазасында шавах бұл. Чыргушлі мен шавах бұл, хой тереслікхене, бурныжа кіртсе бурны, яланах. Иосиф Дмитриева поэзин азамладынде яш чухне хилертне. Вал Ленинградра мускавра вренне чухнех педрейзинын хюхемсы визене кайса гайза вуланы жинжен галаса баратчы. Каяра хойынсы виземге удым шулгурыге Скандинавия адылжи ушкынба гларны хайлау бухизенде бедетлендеш. Шитменине Прибалтика телхизенден шветларан тюрремен гушарса чываш поэзине урыхла варгыш изегілде демелі. Тахырвыны мышылзен варинде Иосиф Александрович Казахстанри вырыс драма театр сенде шлеме духса гайры. Хой бурнышран уйрылны хыщын духны херых чалыш херляду ятлысыва гнегинде тван еншін депле тунзықланыйде. Шубашкар, эп юда судансан, ывылна тунга сем хушинче шыра. Хынгыла таракан хушинче шыразада дупса лапчат самес манна. Ман шерюлегем юттаган айынчы, шымсырдикне топрам уклашки бекте принцей шульди хватсень. Юрых сартузане пульминча. Музыкаба поэзика жинде кураганзем Лолита Чекушкина композитор симфония оркестра, хорба солист Вали Хайлана ором ораторбе премш худ палашреш. Чувашпачалық опера балет театрын артизесем дирижер Никита Удочкин. Вуны байран драган чувашла келле, залра драган кашни шин чунжерине пырсативдердесе дырышреш. Анна Горбунова Василий Николаев солистене уйрым балырдас келет. Кунда артист вантелхебе юрланы білдерішлі. Сағыр дішлі саманын, сырлы заки тегіс бар. Сағыр дішлі саманын, тегіс қолы бұлзаны.
Паян маншын уйрымгун, пурнышымри пызык пілдерішлі болым дед оратория авторы Лолита Чекушкина. Иосиф Александровича шивых пельня, хизепление кашни жиншында шаплах, асынуга шеде чуна пылғандараган уявда. Тілінзе каймалла, войла, шутлаза, тупны олына. Умбек сымақсен, палагінде бол халық сымақзембе ұзы көрні, фольклор бағы, ұзы көрні туйнайды онда. Тепчевзі зембе, әже зембе ұзы көрні туйнайды. Она пухма білмелі, шиғындарма білмелі, олына шиғындарның. Эн шанза әнензе. Хош бір паян күн онланман сымақсемде пұр бұлында. Онланман сымақ шавырны жыземде пұр бұл. Анде булдыр біренчір, ондан ма біренчір, шамырксем, тұрышчыр. Оның тілеви де шағы болна. Музыка поэзика жінде Иосиф Дмитриев пурнышран уйрыласумен галана пейхил смахисене дейтлетердеш. Шак пил кашне чывашвалли. Юрадузы пурнышук кезі ағале аңғалын бұл чынақта. Юрадузы пурнышук. Када пірре бала жес перешін малдыңдарын. Эш. Хиземле туанзин. Малаш әмітлешін кашникун эшлет. Чуваш енгыларым Марина Корягина, Вадим Владимиров.